أكيد دوغ على الوحريش ويسلثا ديما لك دير قلنا راح في مقدم لك ذعنتي كذماس مجيد بومقلا كنا ودنا غادي تزوره مجيد بومقلا يورد اذليس غاف سكسو كسكس ارتيزانال مود دو بريباراسيون اي روسيت الوغ مجيد تورد نوي غوال غاف ذليس كينيك مي فقد دي ثمور السلام عليك ذاك دي فادي فرنسا دونك كشي اسوي ذي كتاب كينيك ذاك كني ثورات كشك تمطوثيك ثمسلاين ام كي قادرين وهكين سكسو هكا ستة كمان الليفرني كتاب ثقي هذا اللي ساقي c'est un livre didactique. Donc, c'est un par exemple, un livre de maths, un livre de physique, avec des théorèmes à l'interne, d'explications, comment résoudre un problème, ainsi de suite. Et il rentre dans ce contexte-là. Et Smith al-Khadem, bon, en rédigeant, j'ai partagé le livre en deux grandes parties. Donc, là, Hacham Zouarou, المسائل يدور كلها avec des photos à l'appui ديزي فريد des photos يدور كلها اميش يخدم سكسو سيتادير اميش عاد رحض ادفضوض سورن كاريمون دونك امشي تفتلوض يغرفني قلاقن كلي امشي ديستيني اذن السنه في سكسو ديستيني اذن السنه في سكسو وكدويد يقارن في سكسو باغ اكزومبل دي زيكول اوتيليير باغ اكزومبل انا بيتيت على رزدات كي سي زعما هذيك شب دون البروغرام دي زيكول دو ليسي دو بريمير هذيك شب كي سي وي لا غاسترونومي سي ديفلوب زعما حد تكشف un peu partout donc il est destiné à apprendre comment l'autre partie la première partie c'est le mode de préparation donc نفهمد داخل les photos الكليه وكذا des explications à côté وكذا des étapes امشي تفتلض امشي تبحصل امشي تسفغ سكسو يوجد الذيب ابري امشي تسبل امشي تفتلض اسميس ترضبض اي امشي يوجد ادياوض سكسو اسخرض اسقير اسخرض كل كذا باش ادي فاك تلقى لا حرشه بزوال احنا شوي السين les recettes de couscous, mais qui attention, jouer l'article de l'avertissement. Là, les recettes de couscous, guide ici les narcanathirat. Vraiment, les recettes, tu dis l'état, تروح سينا ورا كتقرا نثيرتين تروح ريديس نسيتي عاش تروح هذيك كيف يا راه تنسد بغيت كنستقسي خاطر نقرا سكسو خاص كل تقرا سكسو مي اولا كاين الطعام يزور سكسو غور تقرا ما غورنا سي فري الطعام كاين سي الترم كورون مي لا نقرا سكسو سي فري الطعام قناطاس يكشبد هكا تكتشبد يمسلي تعرف فهمت ولا هكا تكتشبد وكلي ينتظر نعطيو الجار تلقي تلصاك هذا يتلصا وهي كيما الاولي كتنبد باللي كتفضل لي روسيت كي تخدم فوالا ابري في لي روسيت ديال داغني فرق في ثلاثه حريشن هذا راه دوك سكسو سي سقيد سقينا كلنا صوص روج سقينا زكواغ سكواش املال après différentes recettes de couscous avec sauce داغني ان انسومبل دو ريسيت مقفولين داغني باسكو الكسكس وفات كمان مش كدير الكسكس ستروميث سي لو مي سي لا باز فهمت اذا قال الكسكس سي لونسومبل اور سي الكسكس سي لو مي après ادير سكسو سقيا سكسو مقفول مسفوف tu vois mais il est toujours سكسو à la base فهمت يتسيد لا باز ديال كي في دي روسيت اوتور دو لا باز ديال تخدم بليزيور روسيت دونك التي لا روسيت فوق مقفول التي لا روسيت دارها في المسفوف لا روسيت فوق مقفول وكل المسفوف مقفول ناجي ذوي كي سي بريبار دونك سي لا باز كي سكسو le mets de couscous avec des légumes frais les légumes frais verts frais الصنم السلمو كان يقدم المقفولين et oui المسفوف c'est avec des légumes secs on différencie ça
بون لا لوزي قال واقيلا المسفوف تصفورس لا مشي كلمه تصفورس واقيلا قالت ميم ومقفول سام قفلتي ما قالت تصفر فوالا خاطر اسم وكاين قالنا ستام قفل خاطر لو قفال فوالا إلو قالنا تصفورس باسكو تصفورو دونك رياليتي سي لو ريزولتا لا نوزي كيف لا ديفيرونس دعني تصفورس قالت المسفوف tu vois. Et on a le mesfouf, c'est un terme algérois, en fait, le mesfouf. Et donc, oui, c'est la base, donc, ce que c'est, ou des légumes secs. Les légumes secs, on prépare dans le secou, on filtre, et tu les mets, on demande le mesfouf, le maqfoul. Voilà un peu comment le livre est structuré. Tout là. Et j'ai fait une introduction. J'ai rappelé le couscous maziran. Je l'ai bien rappelé, un mec comment qui s'est mondialisé, l'introduction. Voilà, j'ai rappelé que le couscous on est en plein problème. Nirtit, ce que je veux dire, ni maziran, dès l'origine. Dès l'origine, voilà qui s'est développé. Un mec qui goûte, un mec qui l'erna. Voilà, merci de l'introduction. Voilà, grossièrement, Kamel, un mec comment il est structuré les livres. Justement, un شيء كي خاطر صغار حبيبه هذا مسلاي انا في ذاك اللي نزيك لا ترانسميسيون في لا في ماتيرياليس ولا اسبوع ساكيني في الكاديو تسوتات حوايج تسوى ان سيبور اما فيديو اما انا فاكي يكري باش هكذا دي السنين لا تراديسيون تروح خاطر ساكي مال سكسيون يكشم ديال الباتريمون يونيفرسال الى قسبسات اللي سيدي انا تي هذا ادليس ديول قال تسوي تو كنا اثن صبراح اتي السنويه ما كتخدمان تشيف سنين ثاني مرثي ماجد في القضيه كي غادي يخدم كتاب ثقيل في سكسو يساعد ديجا كتاب ثاني في التياتر يحكد ديجا في تقسيط كي هذا نبدا وليد 49 الى قاد يوعنا ذغرن كتاب ثقيل كرا شران قد لي تورقاي ذيني قرزن ذاكي خصن هذا السنه سومثا c'est des initiatives comme celle-là qu'il faudra encourager. Fura خاطر نفذات الشيء ويجي مرة les produits ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. C'est le patrimoine immatériel. ما إلا ولاش يتفسرن ولاش هلالن يوكنا ذي تحاذر وذي مغور وكنا ذي توسن ويتزارع مثلا نفكا دان بوتيت اكزومبل ديجا غامسلاين نسكتو يتروحوا يغال كاثيا ثنا نمشي شي قرج داك مولود هاد الحق ولا عرف مازير ذي الاربعه ثلاثه قرناص الطعام ils sont pas coupables c'est comme ça les interférences linguistiques quand une langue une recette n'est pas protégée elle est vouée à la disparition. أما السكسو أما أتاس يشوفها بوتشي ينسعى غير غورنا نكيني يما نغيايا نسعى ثاغيغاش ساكي جو بونس qu'elle n'existe pas. Il y a des recettes qui ont disparu. سكسو نتغديو ثاتا في الذرة ولا شاتا سيتي خدمن سكسو تغديو سكسو نتغديو voilà, c'est des recettes qu'il faudra vulgariser avec des productions. Les moyens internet, les moyens, les vidéos, tout ça nous permet aussi de produire davantage. Une chose est sûre, c'est qu'il doit y avoir, je reviens là-dessus, la qadilint des autorités qui vont promouvoir cette culture amazir qui est vouée à la disparition. Selon Salm Chakal, d'ici 2050, même la langue va partir. Il n'y a pas que les recettes de couscous ou des recettes traditionnelles. Elles vont partir, même la langue risque de disparition. Il doit y avoir de la production intellectuelle, un engagement politique pour la promotion et la protection de ce patrimoine. كمال اللي فرقي ذاغان ما لو تشي كان يثبت القفايل سي بور تو الموند سي بور تو الموند زعما باغ اكزومبل زدات زبال هادشي اللي ليكول اوتيلير دي فرنسا كي فا اون سي سورتو تورا كد القاره كي ديال لونطري دون الباتريمون immatériel de l'UNESCO. Les écoles françaises vont s'intéresser à son enseignement. Et le livre à la guerre, il s'y prête. C'est un support didactique pour les écoles.
يعاود ندير له وقيل اللي قال سي ان بروجي قديم جو فولي فار une école sur la cuisine kabyle je voulais généraliser الكل يوغال l'idée هذا كارزات peut-être تقصر كتبطوا الناس الكل نلونسي justement une petite école sur le couscous d'ailleurs en France une école sur انا الناس قالوا حبيبي خاطركم نساعد كي غطاس دي مازيغان ساندي ريستورون نساعد انا فيك غطاس لي بلا تراديسيونيل وثنت الصداره مي اشوغار اون مي با اون فالو باسكو اشتاقي سافي بارتي ديال فيك كومون بو في خاطر سبوسيكينيا زمرات تروح دون زا ريستورون ايوا كانت تسينض ثمورث ذاك اذا ريستورون تحضر شي انا ريستوران ديال تشد دي روسيت نسال واترافير لي روسيت تسينض مي كوني اشوغار كوني اش السبه سي كوتي كوميرسيال non non parce qu'il y a le côté commercial, effectivement, qui est connu, le pied noir de l'ancien couscous, non, sans le lien, qui est connu, mais il y a quand même la méthode de préparation. Le couscous, quand même, ça nécessite beaucoup de temps. C'est pas un plat que tu peux préparer à la commande. فهمت؟ دير حواض بستيك فريت كيدي خدم. فهمت؟ mais ثورة كاسبيون سي ريستور خدمه على كوموند دابا كي خدام نفتل نخدم السكسو يفتل تبطوطيو و dans l'appareil de sous vide c'est quelque chose de récent vraiment des techniques qui sont récentes و dans l'appareil de sous vide خدمه جماعه سو فيد خاطر السكسو باقي مطروه كتجوز في الجداد يتفوحوا يختار لو فرق نورمال كيف ولا يقور ما الصباط كيف اي با سو فيد غادي تفطر والسبان انا نمشي نخدم غادي نفتل تفتل بوندون السبان غادي نخدم دون دي ساشي سو فيد اتيكتي تو سا اوب غادي تطفق في الجدار لا شبر فاضي تفطر والسبان ولا il bouge pas bon ensuite pour faire à la commande اد بريبار السقير مي اذا قلت السكسو حبيبي واش كيسيك ساعه تصل لي روسيت ارجو جوستومون دير في لي روسيت كمان دونك il y a une question de praticité il faut connaître les techniques justement qui peuvent être commercialisées tout là ادروح على المقفول parce que c'est vrai on connaît le couscous en sauce تخدم لي فيون دا كوتي تسكرير ذا جلس مي مقفول تولى نزمر préparer un مقفول en 5-10 minutes. C'est-à-dire il devient préparatif يسهلوها كيا إذا تخدم شغل ستيك فريت تشقشر البطاطا تزبط تصبط هذاك يطفن ستيك فريت يطفن مقفوله بك دونك إذا غاك تخدم سكسويا كيا تاع السوفيد نغدا وين البراكوي وين البراكوي هو يتنزل c'est l'étape dire avant asforo tout ça زبرات الصفر دوكا ترضع السوفيت تجمع هذاك اليوم دون لي ساشي على كوموند لي ليغوم سورجولي باراكوي سورجولي ou تفضل لي باراكوي سورجولي يتنوزو سكسو كي بريباري بيان سور يتنوزو وي بيان سور تيزو كلشي ولا تسحبوا نهضر في لا بريباراسيون تفضل لي ليغوم سورجولي تفضل له فيها سيرجو لي بواش تو لا كورجيت تفضل كلش يوجد لا كورجيت او لا كورجيت كي تنخدم اللي فاسيل سابيت با تنخدم طرونش تربى مال طاد الزفورين قد لا كورجيت دونك اي tu peux faire en 5 minutes تسكسوت avec les légumes surgelés تخدم باز البصل النيو تكزبط تجد ادي بالشطه دي فور خاطر وقفوا لك اللي بملح البصل النيو تخدم ما تكملش تصف هذا محرره خاطر كذا خدم لا ديسكريبسيون اش خاطر مون بلا بريفيري تاع مقفول ايه جوستومون روح تخدم مقفول كل سي لون 5 minutes 10 minutes زعما كان يونو مسلايا دونك فوالا اي tu fais mélanger لا اسمح لي فكره كامل et là tu peux commercialiser le couscous c'est qui je l'ai fait dans mon restaurant خدمه un menu de مخفولين un menu de couscous donc il se vendait mieux que le couscous non sauce voilà alors هذا حبيبي le point خاطر تنقل تشكيز سي كو الشوغار اسكو تموسلون السيناريو غادي يجمع لي بلا تراديسيونيل الوغ سي فاسيل تواخذ زعما خاطر تيكوال الا قد تسينض alors mais on met pas en valeur une ça يون
يون الوقت ثاني لا دوزيام غير مونديال هذه امريكان يافي البريزيدون جو بونس انا قلت انا كني ميرني ان الناس الا كان نسنغس البودجي لارم لا كولتور باش نسنرنو البودجي لارمي الناس يا فاشو وين تسنا غير الناس ما الا نكسي لا كولتور نخدم الكيرا باقي شيرشي الواقع تشيرشي الناس سي اون لاف فوالا الناس ما الا نكس البودجي يدري مني لا كولتور انو غير كان الناس شنو نخدموا على اللازم بوكو اون سو با الناس بوكو اون سو با ثورة ثقسي تاكين سكسو تافطاسي سينا يسعى المعنى يسعى المعنى مليح ام في مسلايث دابور un mot mzrouille, un mot varnos, c'est ce qu'on appelle une civilisation, un mode de vie. Ça veut dire إذ لساقي أمازيغ يلا. ما دنيا يلا تمثلات مسلايث يلا géographiquement يلا واشال il y a un territoire, il y a des recettes culinaires, il y a des modes de vie sociale, il y a des expressions لاني مسلايين ثلا ثموغلين دونيث ما يلا روحن. C'est un pan de cette culture qui disparaît. Je lance un appel aux restaurateurs kabyles qui sont en France. Il y a d'abord un restaurant oriental. Spécialité orientale. Spécialité orientale. Ce n'est pas oriental. Mais nord-africain. Mais un mazir, déjà, tu le valorises. Dans les Français, on découvre toutes les cuisines du monde. Tu vas y aller dans un restaurant chinois, tu vas manger chinois. Tu vas dans un restaurant indien, tu vas manger indien. Tu vas y aller dans un restaurant africain, tu vas manger africain. Donc, ça y est là, la cuisine orientale, la cuisine franco-orientale, non, un restaurant chinois. D'ailleurs, ils se sont fait un nom. Les sushis des Français, ça se livre en paquet. Le mafé, c'est un plat africain. Ça se mange, ça se vend, ça se commet. La pizza italienne, le hamburger américain, il domine le monde. C'est des cuisines en fait. Et c'est des cuisines qui ne sont pas nécessairement hygiéniques ou bonnes pour la santé. Les restaurateurs, d'abord, il a l'aspect publicitaire à la chose. Il doit réhabiliter son nom. Le succès, c'est un plat amazir, c'est une cuisine nord-africaine ou amazir. Il faut vulgariser ces recettes. Tu viens de le citer. Il faut qu'elles soient aroma coran, il a dans ces restaurants. La différence entre aroma coran, il y a que c'est le Moyen-Orient, اسكاف اني نخدم في الفلاق رحال ولا يتسيلي يلاق هذه اللي نشغل سي لي ريستوراتور كابيل qui vont le faire parce que c'est des ambassadeurs. L'art culinaire, la cuisine, c'est un produit que tu proposes au monde et qui vont découvrir le Madiksham Majid dans un restaurant à signer. Oui, j'étais dans un restaurant kabyle et j'ai mangé un plat kabyle et j'ai mangé une galette kabyle et j'ai mangé une recette kabyle. C'est comme ça que ça va se développer et que peut-être un jour, c'est comme le kebab, pourquoi pas, c'est comme le hamburger. Tout ça, ça fait partie de l'existence d'un peuple et d'une civilisation. Et même il y a des associations qui préparent ou qui réhabilitent parce que les recettes c'est comme les proverbes, ça va avec. Tout ça, c'est les mécanismes d'une préservation linguistique et culturelle. J'encourage les spécialistes à aller dans ce sens. Merci Kamal. Mais Kamal, la question pourquoi il n'a pas pris le couscous. Bon, d'abord, il a pris. C'est des périodes au fait. Le couscous a connu sa période euphorique. elle est sexuée des قيمة ديال رسالتنا alors que ça الشعار تورا c'est le deuxième volet سحير دار parce que هذا في مزواروش بوغداوال Rachid au début était développé par le piano. Il a connu le couscous les années 70-80. Couscous en boîte, ouais. Non, les restaurants. Bien sûr, les pays noirs qui ont lancé des restaurants, des grands restaurants. Les petits restaurants, le couscous physique, il est là pas dans la guerre. Tu as des petits cafés, quand ça fait le couscous bœuf, il y a comme dans la mémoire collective, couscous bœuf. Et les pays noirs, ils ont su
l'actualiser, moderniser avec des grillades, machin. royal. Voilà, avec des grillades, nous, il a connu son âge euphorique, il s'est développé les années 70-80. Yoran, il est bloqué, pourquoi? Parce qu'il est concurrencé par des cuisines qui sont beaucoup plus faciles à faire. Enfin, dès que les pizzas, machin, il était concurrencé. Le couscous, après, au lieu de passer à une autre étape, il n'a pas franchi cette étape. Il ne s'est pas modernisé, actualisé à la demande actuelle. Et c'est-à-dire qu'on toujours avec les recettes de 62. Non, je ne suis pas d'accord avec Majid. Parce que la recette, c'est là, parce que le client, il s'arrête avec celle-là. Mais c'est une proposition. Voilà, ce qui dit que le mets de couscous, il existe, tu le prépares, tu le laisses de côté et tu peux à la demande. Il y a d'autres recettes aussi. Voilà. non de manière générale خاطر سمحي voilà تريد الهضره في غرمه قران من السفوات تروح على السواق على السفوق غرمه قران تروح على سمحي لي باتيسيري اورينتال كون ابيل اورينتال تحفظ زوج غرمه قران. Non mais pourquoi les sushis par exemple, les sushis, pourquoi ils existent dans la grande distribution? Tu vas acheter une boîte de sushis. Oui, mais parce pourquoi que... une pizza surgelée, elle existe dans la grande distribution? C'est que ça ou là, il a il existe en boîte, il existe sous vide. Dans le rayon oriental, il existe en petit. Il n'est pas vulgarisé. C'est une chose orientale. Il y a des recettes qui ont disparu devant. Vulgariser et généraliser cette tradition culinaire. Le but de ce livre, c'est à peu près ça. Si tu veux. À partir du mois de janvier, Guinée, donc il est une c'est justement le couscous de la Belgique. Monsieur Badash ça va être la plus grande production de couscous en Europe. Justement, un grand reportage à faire. Ça, c'est une très bonne initiative. Tu vois, pourquoi il ne s'est pas amplifié au fait. Le couscous il existe dans le marché, sous vide, en boîte, il existe. Mais au niveau de la qualité, ça reste à désirer. Donc c'est là qu'il faut travailler. Tout à fait. Voilà, il faut travailler la qualité. C'est le côté commercial. Mais est-ce que réellement la gastronomie berbère, سليمة الغرمة قران طوماطيش دي فلفل تم مقفول تسكسو حشاير يديفان pour le moment alors que ça a plusieurs recettes. Et les tagines qui les Marocains ont développé. Le tagine c'est berbère, il n'y a pas de souci. Mais c'est des ashougar, on ne peut pas développer d'autres recettes. هذه الزمان حتى تفد كمان فينا après c'est le savoir-faire et le commerçant, le restaurateur doit oser inventer. Tu vois, doit aussi créer. Bien sûr qu'on peut créer à base comment on appelle ça, du mets de couscous, on peut créer différents plats. Même les desserts, tu peux les créer à base de couscous. Il y a d'ailleurs un dessert qui se vend, c'est un flan avec du couscous. Donc, tu peux en créer beaucoup. Ouais. Tu comprends? Après, il y a la volonté. J'ai lancé Marfoul. J'ai trouvé, parce qu'il avec les moyens modernes, on peut le faire. Parce qu'on est limité par les moyens techniques de couscous. Il a se préparer en grosse quantité. Voilà. Donc, tout là, il y a des moyens techniques. Il suffit juste que les gens réfléchissent, osent inventer, ainsi de suite. Mais c'est faisable. C'est faisable. Toutes les bases lettres, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, il y a de la mais le couscous, non, c'est mondialisé. Donc il a eu quand même son heure de gloire. C'est pas son heure, il a eu sa période de gloire. Oui, sauf que c'est l'arbre qui cache la forêt en bas. Du coup, il y a ce qu'on revient tout à l'heure, il y a beaucoup de recettes. Ça fait partie, tout ça, c'est du patrimoine, du savoir et du savoir-faire amazigh ou kabyle. Il faut que les gens spécialisés dans la question, il faut qu'ils vulgarisent, comme on l'a dit pour les Chinois, les sushis, mais les mécaniques, je suis en France. Oui, mais c'est parce que... Les hamburgers, il a la gastronomie à Guinée,
إلا كان الزوق سويلا لنا bien سي sûr, سكو جو bien فولي sûr. دير Bien sûr. إلا قاعد قدشن ذوك نارا كيشانا نتكوزين ذو سبويق إلا réhabiliter ce pont. Parce que une langue, une culture, je reviens, c'est pas uniquement une civilisation, c'est pas uniquement une langue, c'est aussi un art culinaire, un art vestimentaire. إلا قاعد لان ذوك سويراكيا إلا قاسف كنا زال أما ذي الغربة أما ذي ثمورث. Voilà. كمان مرحبا. مش كدير لا كويزين بربر سي ديفلوبي لا كويزين بربر هاد الطف عفاس البودا في الكسكس ايميسيون هي دائما نهضر كان في الكسكس ما تبغى ندفي شطوح les Marocains ils ont su développer des tagines ils les ont modernisés bien actualisés tu vois des places salées sucrées la cuisine algéroise avec les faces ce qu'on appelle les dolmas c'est à peu près c'est super Ça, c'est turc, fama. ah non c'est turc mais non la chose ça se développer là quand même non les places sont développées il y a eu des recettes باش كان نهضر نتمسفهم il y a des plats développés mais la Turquie طفيثن ثلاث ذيلانسن ديفلوبي لك نسني هو شغل مش كيما نضرب ضربات دوتور يونس صدق غني تكنيك يعجبني ضربات دوغان الناس بانسون ان ايتا بربر دينا on va inonder le monde avec la communication en 2004 انا قال je voulais lancer une idée فدير كني شي طوح من بعد حبس من زمان سنة ثور الونار Pourquoi des Français ne s'enlèvent la fête du couscous? C'est-à-dire des يبواس tous les restaurateurs كبير يبواس عند تروح هذا تسكسو أكيد خدم ذاكين في الفان خدم لي فات يا دي جوني دو فان خدمت يقول خدم لا فات دو كوسكوس مرة لي ريستورون تبورت القبايل مازال السوماثا هاتشك الشباب هتفضل دابور ليستوريك دو كوسكوس ainsi ديكا وتشرب كوسكوس ديالنا افيك ان بري ريدوين غراتوي بوركوا با دي لوروب ماذا دي فرنسا يبان تسوغال شاك اني وبعد لي ميديا فرونسا تهضر في الناس دان سول كو الخدمه با جيون على الزاد دايما تقولها ذي ثموث سمعي كما جيت ذي ثموث باغ اكزومبل il y a des initiatives prises par des villages pas uniquement pour le couscous par exemple la fête de la figue la fête de la cerise la fête de l'huile ثمغران زي ثمغران كرموس الا قاتلي ثمغران سكسو ذاكي الا قاتلي ثمغران سكسو هكا يعني ماشي ثمغران ميزه كوسكوس ماشي الحاجه يوارن الحاجه حوايجنا تصل لوجيستيك يسهل ماضي باش كتص لي ريستورون كيلا القفال زمرن يبواس هذا مسفهم مسفهم في لا دات يعني لو 12 جونفيي باغ اكزومبل la journée de la robe kabyle par exemple un jour la journée de couscous kabyle pourquoi pas eh bien c'est un russe c'est un chinois c'est un moldave c'est un australien eh ben il va découvrir c'est quoi la chouth ou nesksou et pourquoi pas ça fait partie du combat pour la culture اي اتدر غرونا انا ذاك لي كونتاكت افيك لي ريستوراتور تدنا هكي فيهم ونا bien sûr il faut que les restaurateurs spécialisés dans le couscous il faut qu'ils fassent effectivement un groupement une sorte d'association voyez effectivement ils vont débattre ils vont créer ils vont oui bien sûr mais toujours dans la communication dans les moyens nous allons toujours لا كان كيفو ذوك الشكتي ما تجي الا كان ادير لي زار برك ما شكتي لي موان لي موان نكون لي موان الو مجيد الو ادري ساكينك الى مليح ذاك دي فرنسا زابري كتسيقلب لي الدغال اسكو هذه تشوفها دي فرنسا هذه فاضل كي فرنسا يثبت دوك يفضل لي زيديسيون باج بلو انترناسيونال عليه هكا دير لي زادريس il est en vente les usons à la librairie الشيخ la grande rue ici des شاريو la librairie قرص maison du livre librairie du livre un truc comme ça كيف بيجي ميزون دو ليفر سيدي عيش اي شي ليديتور à باب زوار قلنا l'adresse d'éditeur page bleu international باب زوار فوالا وكي غادليس اي تورا تقلب خاطر au fait il y a quand même fait délire qui je croyais que l'éditeur il va le sortir au compte d'éditeur. Le compte d'éditeur, c'est lui qui s'occupe de tout. Avec des pourcentages, il s'occupe de la distribution. Mais finalement, non, il a mis au compte d'auteur. Et après, il se font des 300 exemplaires et il faut distribuer.
تروحوا على كي السيد على كي العرض je sillonner partout tu comprends il y a un peu ce problème qui s'est posé sur le ciel il faut نروح عرضيه نروح توصل العشيه فوالا درنا tel endroit درنا tel endroit ça c'est voilà en parlant de communication de distribution voilà c'est une question d'organisation on n'est pas organisé à ce niveau-là انا ذا كان خاصو لما يزمر يدور التصوير اذا تلميذ تبقى تسميث وذا تسوينا كلا وانا دونك هذا اللي ساكي كوسكوس ارتيزانال مود دو بريباراسيون اي روسيت زمات في مثل داغم دي تمر تسلم تاع دي فهذا كي دي فرنسا ايوا كان في داغم تسلم ذا بعد ودون السينات سكسو زمان هذا المذل وام كيخدم سكسو يورث مجيد بومقلا لا كذا انا فيك ملكه بومقلا ثبتوتيس فوالا كاين تلميذ تبقى انت مجيد حد حنوف لك وقبل الفرق يقول لي ساعه ولا نتاعنا زور حبيبي زور مجيد كندير ثنمرث كمال ثنمرث في تجليساكي فغا كان دانوريون ووال يموت الساكي يون وغدار يقنغان راش قبايليين ذي 2000 ويون يزيد زرهوني يموت يقلان ذا سلواي إلا تيك فن Premier ministre, c'était ça? C'est ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur en 2001, et Moussa Sagui. Donc, je m'incline devant la mémoire de ces jeunes qui sont morts en 2001 lors du printemps noir et que ce personnage, ce voyou de la République, il mouth وإلا قرا مثلا تشوف ورا شنو يموثن 19 سنه ياكي الساكي يموت بالك هاثوث سليضرا يموت دونك جو مانكلين devant la mémoire de ce massacre. Il y avait plus de 128 jeunes qui ont été abattus. Ils allaient c'est un voyou. Or, les seuls voyous d'Ilzaïr, puisqu'il a des célèbres boumdine, il a des célèbres douleurs, ذنيثني خدمن الاقتلاث ثم قرانين. ذا يجيب غير أدرنو نكوني مسنا غشال نتعرض نخدم يون كونفيرونس عشان نسولو كي قبايليين عندما لان اما ذي لسان اما ذي سرثيين يوكل المقل مش ثمور ثقبيلي ثمش هذه اللي وزكاينس اما ذين يعني انا اذلس اما يعني ثسرثيث اما ذين يعني او كاين يشدن سيمالنا غير ثمورثنا ياكذو مزروينا وكي نقضي الشارع التحكيم تسد السم تقول ساندي سدود هكا قلا الحال فوالا مجيد شادي لا كبال بون انا دينا هذوك وحفيف هذا لو كان هذا غير كومام فايد ديالين فلان غير مكا بغانا غاوين سكسوي كاع وعرب المغرب عرب peut-être en attendant que les choses se déconfinent, tout ça, pour faire un grand rassemblement. Et pourquoi ne pas commencer peut-être par une pétition dénoncer cet acte donc qui nie l'historique du couscous, l'histoire du couscous plutôt. C'est possible qu'on peut-être on va ramasser un certain nombre de signataires. Ou que l'histoire de l'appel des restaurateurs, ils vont se regrouper, créer un groupement de restaurateurs kabyles, tu vois, pour essayer de porter haut toutes ces questions-là de la gastronomie. Bon, mais oui, je pense. تلميذ ثم قرانتي مجيد بومقلا تلميذ ثم قرانتي حبيب مقدم تلميذ ثم قرانتي كون متلك وكون ودي داني لنا السلام هذا كان لا هذه في السنه في الاول دري قالتي غير بلا غير فيك النظام سكرب بوديك ساعه كي لي ريستورون انا خمبت السيت ورا من زمرها ان 12 جونفي ان 20 افريل اتوغا تم غران سكسو ذاكي دي فرنسا يوكلني مره للجناس بساس ندير داكينا بعد دي باري هذيك الشمنو دي السن امزروينا
خاطر كل ريستوران سيري ان هيستوريك دو كوسكوس دي شوسي ديكا مودي مولانيس هذا تسمى غير سوى شوسي زمان ان سوفر اسمنا غير وطاس الجاز تمسات النظام دانا فيك اين كيكسدو كل يقدو ذنا بعد يدلس ولا قرا اسبوسا كنا مشتت غفايدنا بين ثوث دايت تمازيغتي الا قد تسوى مكانيس ثمور تمازغا الا قد سام مكانيس دغ كينير يمي غطاس مازيغ ثوث 30 سنه يتمسى ذاك دي فرنسا اول كذا انا فيك في سكسو يمي سي ان بلا باتريمون يونيفرسال يقول ثورة ديال اليونسكو الى قدرنا فيك هذه اللي جهد الصوتنا ايوا كندير بليك سي ان بلا امازيغ ماشي دو المغرب خاطر اللي جبت السيبو تيكين ديال الكسكس ماشي تيكين ديال المغرب النيجر تيكي ديال الكسكس متيكا ديال المغرب اذا اندر لنا كنت مزغا اللي قارب بن خلدون عندك حبس السكسو عندك حبسو باروس سيدان يتمزغا ثاني مرتب قراتي كلهم تريكو كل دي جاكو ديال هذا الخير ارتيكت النظام